คิดมาชมเองก็ขโมยชมเองอาจจะถูกว่าบาลมีการชมชมกันบุตรมามีการชมบาลมีมาเป็นสิ่งด้วยลำนี้จะจุดจบเรื่องราวของสิ่งขอพระเจ้าอุตรายมันมาเพื่อพระเป็นที่และคุณสุขโปรดจิมาจิสขอมาเรียกคุณที่คุณจงเลยตระหนักได้จงจงมันได้โปรดจิมาชินาเอาเลยความโปรดบารมันข้าพเจ้ากันเดียวโอ้ยจะสริสุทธิ์มาเวชอุตรายจิยาละพันธุ์สิมรุยาละลายมาเอฟซีเวลาชาติจะบอกคนที่สุดภาษาสายเรียกเตยระยะสิบยาอาศัยกลายมาปริยาประเทศเมืองชนของมันได้ผ่านพ้นมาน้ำตาลน้ำชาชาที่มีเรียน้ำเอกสิบกุยกระดาษเดียวอาจจะสุดสุดอาจจะมากกว่าอาจจะไม่จ่ายก็อาจจะสิ่งที่สุดนารัวเมฆมีภาษากำลังเส้นทางเลยคุยได้จังอุตรายราชนิจุสแต่เบียร์ก็ได้ที่พอจิประชาชนเทวราคุยNamarketing shashtam kodisat jambu. Toisme nibrek tebrakoy. Namarketing 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 shashtam kodisat Toisme nibrek tebrakoy. Namarketing shashtam kodisat jambu. Toisme nibrek tebrakoy. Namarketing shashtam kodisat jambu. Toisme nibrek tebrakoy. Namarketing shashtam kodisat jambu. Toisme nibrek tebrakoy. Pavan chikun Narvane krishna Ramaseta jomle kurile jomle Drai Drai Jesus Christ Amen Drai Kochi Prasajate Barowe Namarketing shashtam kurisare jumu. Toisne nibrek tebrakowe 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 Babam jikut narwahne kami kusam kami sembilan kubede utrai kerajaan Yesus berpilihan untuk dari pojok macam kutai barokawe kajing shashitam magori sajomu tori semeyani madya kapatei barokawe Namarketing shashtam magori sajomu tori semeyani madya kapatei barokawe Namarketing shashtam magori sajomu tori semeyani madya kapatei barokawe Namarketing shashtam magori sajomu tori semeyani madya kapatei barokawe Namarketing shashtam magori sajomu tori semeyani madya kapatei barokawe Namarketing shashtam magori sajomu tori semeyani madya kapatei barokawe Namarketing
Seneyami Madhya Kaprateva Rogawe Namarga Jinshashito Vakodit Sajomu Doi Seneyami Madhya Kaprateva Rogawe Namarga Jinshashito Vakodit Sajomu Doi Seneyami Madhya Kaprateva Rogawe Namarga Jinshashito Vakodit Sajomu Doi Seneyami Madhya Kaprateva Rogawe Natwame Kasana Kamasya Shashale Kunveya Uttaraka Jesus Christ Parapyana Pitaka Kochimi Pachapate Barakwe Namarga Chingsashitam Bakardi Sachungu Doisne Nibre Kopani Vashitam 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 Gukpa Pamchikut Natwame Kasana Kamasya Shashale Kunveya Uttaraka Jesus Parapyana Pitaka Kochimi Pachapate Barakwe Doisne Nibre Kopani Vashitam 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 Doisne Nibre Kopani Problema por problema por problema Doisne Nibre Kopani Problema por problema por problema Doisne Nibre Kopani Kalitani jagaji isne jiklai, oji isne jiklai kepada saya sedang papam jikun. Doisne Nibre Kopani Oji isne jiklai kepada penghalang. Ya Roshi Rajuni Kaju bawang nasinyami. Nashinyami Oji isne jiklai kepada maya bunga sempang. Nashinyami Oji isne jiklai kepada doa saya jimaya jumtri di pekon. Nashinyami Oji isne jiklai kepada sempang dekat dakiana. Nashinyami Oji isne jiklai bami kecil imat kecil kemen. Nashinyami Oji isne jiklai kepada kor banyak kemen. Nashinyami Oji isne jiklai kepada kita pula pula barang. Nashinyami Oji isne jiklai kepada topik petai barang kawai. Nashinyami Oji isne jiklai bawan dia seperti yang betul ting belawan dong. Nashinyami Oji isne jiklai bami yang kedengong kedolor Yesus. Nashinyami Oji isne jiklai pada nampak kedolor Yesus pada jenis ne kampang kinampak. Nashinyami Oji isne jiklai pada naga Yukaris bakoi. Nashinyami Oji isne jiklai kepala sen kepala bakoi. Nashinyami Oji isne jiklai kebaptisma bakoi. Nashinyami Oji isne jiklai berfirman hokini. Nashinyami Oji isne jiklai bersembrani kecil kini. Nashinyami Oji isne jiklai berkedopi kamtam kemer jinjam. Nashinyami Oji isne jiklai ba'ayun kecil bane chuno. Nashinyami Oji isne
isnei play betul kan patni haman ki banta ke cingin cumi. Nashya Amen. Oji isnei play bejadai kita keting tujong. Nashya Amen. Oji isnei play ke atia ke cingkela ke pembuat kita kopi donon. Nashya Amen. Oji isnei play ke cingkela ke angel bat ke cingkela syampang ke dukoi. Nashya Amen. Oji isnei play ke cingkela lai syampang ke cingkela nyau play. Nashya Amen. Oji isnei play ke basai ni ke cingkela barong. Nashya Amen. Oji isnei play ke terok ke cing super ke cingkela cumi. Nashya Amen. Oji isnei play ke bakot ini ke cing sudah cing basisda. Nashya Amen. Oji isnei play ke bakat topnya barok ke mati cemu. Nashya Amen. Oji isnei play ke pansnya cing barok ke cing kau play. Nashya Amen. Oji isnei play ke barong yo cing isnei. Nashya Amen. Oji isnei play ke cing pentiang itu badeng musim. Nashya Amen. Oji isnei play ke cing kermen itu bado cing kermen. Nashya Amen. Oji isnei play ke cing jatai itu basyap jenjar. Nashya Amen. Oji isnei play ke cing pelak nak iklam. Nashya Amen. Os nampat ku betul ni kedoro joji su bandong keteme ke cing isnei ini. Nashya Amen. Os nampat ku betul ni kedoro joji su bandong keteme ke cing isnei ini. Nashya Amen. Os nampat ku betul ni kedoro joji su bandong keteme ke cing isnei ini. Nashya Amen. Lord Jesus, our divine Savior, you who died for us on the cross, you who shed your divine blood for us to cleanse us. Oh Jesus, fill us with your light. Fill our souls with noble thoughts. Deliver us from all the evil bondages. Heal us, O Lord, from all our sicknesses. Protect us from all accidents and misfortunes. Jesus crucified, have mercy on us. By the merits of your precious blood, we offer to you all the departed souls, the souls in purgatory, the souls of our near and dear ones, the souls in purgatory who have no one to pray for, who have no one to be remembered. We offer them to you, Lord Jesus, at this hour of mercy, to cleanse them by the blood and water that flows from your side, that they may be delivered to enjoy the eternal bliss by your mercy. O Lord Jesus, by your suffering on the cross, grant healing to all the sick, those who are in the hospital, those who are at the point of death. Jesus, let your will be done upon them. May they find consolation and peace in you, amidst their sufferings and pains. We offer all of them to you at this moment, Lord, especially asking you to heal them. Lord, we also offer to you all the intentions of all those who are joining us online for this chaplet of mercy, to bless their family members, to bless them with good health of body, mind, and soul, to bless all their works, all their studies, their business, whatever they do, may they find your blessings and graces in their lives. Jesus, we thank you for dying for us. We thank you for suffering for us. We thank you, Jesus, for cleansing us by your precious blood, claiming the protection by your precious blood, surrendering once again each one of us, the entire world, especially the departed souls, the souls in purgatory, entrusting them to you, Lord, asking for your mercy. We give you praise and worship for all the blessings that we have received. Hallelujah. We praise Jesus.
Yang ikut kutrai, kerku yang ikut kutrai, kerku yang ikut kutrai, kerku yang ikut kutrai. En je råd om gratis pris. Amen.